Allah tu mangea te oprostine. Allah tu njano prostovači. Allah oprostin mange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah hesro rahatlako. Allah hesro bereketu protumene min šalatovil upramente. Hamdi Allah hese subhanahu wa ta'ala baš u svakoli sro blagodati. Salavatem selame amare magle habibes, amare magle peygamberes, amare magle resulese Muhammedese sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah tar Allahi subhanahu wa ta'ala kuaso doja kiryam ima kavada duito divetaro mase ko Ramadan te nakhavale ku ruči, nakhavale ku ibadet. Dovaya ko Allahi subhanahu wa ta'ala te ukabulini amaro post. Allahi subhanahu wa ta'ala te barakirelo bereket amare kerese. Dovaya ko Allahi subhanahu wa ta'ala te delamentacati te produžina i kali ibadetea. Adala kola su zakasninge, dovaya inšala te pridružinempe kwa karavani ek postačengoro. Amen amde družina emen od duito dersi taro džehennem isto. Produžinaja te zapoznajnale. Produžinaja te penđarale. Postavinala pe pučiva ketan u džehennemi. Fitra prirode manušeseritani kada postavinala pe zavko pučiva te vakerel od džehennemi tan upre. Im pokažinala pe naja. Demek nešto ko nebesija, u prederu nebesija. Delotar ulema vakerna дека од džehennemi arakola ko nebesija. Delotar ulema vakerna дека од džehennemi arakola tele, to jest tele deri puf. Ама делотаро улема vakerna дека на постојнела ни ек јасно куранско ајети, ни па постојнела јасно хадиси таро Ресули саллаллаху алейхи ве селем баши локација е дžehennем месири. Ема квајтано иек таро нај исправно мишлене ко стави таро ехли суна ва џема. О Хафиз Есујути вакерела исто. Мена пенџарава ни иек аргументи таро Курани, а на постојнела ни иек хадиси таро Ресули саллаллаху алейхи ве селем, кои титано тачно нагласиме и локација кај ракело džehennemi. Адва најшукар џанелари само Аллахи. Амен на џанајата. Ембут алимија слединена кава стави дека и локација таро džehennemi само Аллахи џанела. Ем када поставинела петано есавко пучива ки група машкаро мануша, најшукари одговор тано те вакерен о Аллахи најшукар џанела. А те на не те грешине никошо. Дали тану пре, дали тану теле, ако вакерген о Аллахи најшукар џанела, пакјанма дека о одговор вакерген е тачно. А те нисави грешка нашите кера. Поставинела пе дуито пучиба, дали од džehennemi силе ширина, ем дали силе да дубина. Када керела пе лафи баши ширина, мислинела пе ширина, ко бори бувло од džehennemi. А када поставинела пе баши дубина, мислинела пе ко бори хор, дали силе хор од džehennemi. О одговор тано дека од džehennemi силе ем бувлипа, ама и современо да и силе ем хор, дубина да и силе.
Вакерела дека становникија со ковен ко джехенеми на не товен ко нормално раст сарака на сојња, него напротив ковен огромна мануша. Одоборка ковен огромна со ленгоро дант е джехенем ленгоро ковел огромно саро брдо Ухуд. Адала со и неки умра, со и неко хач, а мен диклам дека брдо Ухуд тано светот хан, барот хан, познато ки историја. Тресинела и на Ухуд, таро ступке Ресул Есра алейхи салам. Ахана вакирана менге, дека мануша джехенемли ковен огромно величина ковен. Со доборка ковен баре со ленгоро дант, ковел баро са рек брдо Ухуд. Ка нашете замислинен о тело коборка ленгоро баро, о рамења, ковен одоборка баре со кад требел туке 39 пхире, теша тересе таројек джико дуито крајо. 39 пхире. Ковер предава керела о джехенемлие кај со ка бешелем кеда ка уштел, од хан само со ка бешел ковол негде околу 500 до 600 километра кол дугачко. Потачно сарте и Мека та и Медина. Само со ка бешел, им кеда ка уштел, значи отиско кај со бешля, ковол дур сарте и Мека джики Медина. 500-600 километра плюс минус. А квајтано доказе дека иако тано мануша баре, иако тано мануша огромна ко джехенеми, ако поставина на пучиба сосета не баре, сосета не огромна, одговор каракеле која вради лака со вакирна, се вепите шето сетинен пошукар, ем повише и казна, ем и јак. Аллах и сепак нешто кажанело. О мудрост сосете ковен баре. Ама јектаро одговор е тано дека Аллах истворенела ли надворка баре теше то сетинен и јак. И замислена дека накватано интересно. Иако тане огромна, иако тане баре, иако ковен перде, сај дале манушенцар кола со живинге ке дујнаја. Таро време аде Месир алейхиссалам саджико последно мануш ке дујнаја. Са о неверникија, која адласо на пакјандели ко Аллах, со на пакјандели ко Ресуле алейхиссалам, сабене ковен сместиме ко джехенеми, ем панда о джехенеми ка обратинел пем ка вакерел и сили панда. Аллахи пучелале пердиланли, а о вакерела и сили панда. И сили панда. Наштите чалјол о джехенеми, таро становникја. Дел даруле мава кена од джехенеми ту менгесар обар со мелинела ки воденица. Кобор готе фрделе се жито, ов само мелинела лева ки трошинела лем панда родела. Никако вакери те чалјо. Ко диведа, се спомнењум, ко диведа када ковол пучило джехенеми, пердиланли овакерла и сили панда магена. Ена, ик диве, ка расправени пе од дженетите од джехенеми. Расправена пе, кој повише становник е силен. Ова сад додека Аллах субхана ва таала вакна вакерела, ем ту мен да ка пхерафту мен, значи обратинела пе дженете се, ем ту да ка пхерафтут, ама е джехенеми да ка пхераф. Значи осолду и ковенен пхердан. Значи аргументи дека огромно тано киширина о джехенеми. Добро, и силиле дубина. Кобурите на хор. Джанава дека джанена кава. Познато хадисите на кава. Забележинела ки муслимова збирка. Забележинела Ебу Хурейра дека јек диве Ебу Хурейра вакела и намине Ресулеја саллаллаху алейхи ва селем. Ем ко моменти вакери шундилопе вакери саркат нешто пело.
O Resuli aleyhisselam obratinga pemenge vakiruna dali canana vakiri sopelo. Hem sar beklen gur odgovori tano a da va najšukar canelo Allah tele sro pejgamberi. O Resuli aleyhisselam ka vakirel akavaj fardime bar. Fardime tano bar tari visina em vakiri trebingale se eftava rejbersh te kul vakiri kodno e cehenneme siro. Pazina. Eftava rejbersh trebingale barese tari visina te fardelpe za tešaj te kul kodno e cehenneme siro. Ема квајтано аргументи лена улема дека и дубина е джехенемесири тано сар јекбар те фрде и мефтава режберш ка требеле се те перел код дно. Делотаро авераму хадисерија принесена слично предаја дека вакерге о врв, тоест те фрден вакери јек халфи. Халфи to menge e kamila korobeve, samo so biangola. Ке бар, ама сар халфи. Значи, бар тоа ко облико сар и камила када бианела. А када бианела не тикно камила, него барик да некада камило е. Ама облико тоа лакоро сар аква халфи. Одборха баро тоа. Ем те фрдел пе вакери упрал, тари не се висина, джите лека требеле се вакери ефтава режбеште перел. Одоборкајтано хор од джехенеми. Спомнено Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'ani ik interesom buti. Em ko adava dive misinala ko kiametsko dive kao vlva kiri vlečime ili andoj kao vlečime ando od джехенеми. Пазина, иако тано джехенеми огромно сар со пишињами, силе ширина и силе дубина, панда и букхало началјола, иако кол пердо становни концар, аношенца, Аллах испомнила дека дава диве ковол андо влечиме ковол. Сар ковол влечиме. Вакирла бе дека ко диве када ковол киаметско диве, ка влечинен е джехенеме огромна мелекија. Ка влечинен. Од джехенеми ковол пханло ко ефтавареш 1000 ланција. Ко свако јек ланцо ефтавареш 1000 мелекија. Ла хауле ла кувето илла билла. Као вен влечиме од джехенеми ко киаметско диве. Која огромна сила тарокала мелекија ефтавареш ланција ковеле. Ко свако јек ланцо по ефтавареш 1000 мелекија. А спомнењам од точка не дека на постојнела сила, мануш, створение со шајте опишинелпе или те успорединелпе и сила мелеконсар. Ко амаро разум наштиедва те прифатинел, али амаро калби прифатинела им пакјаја квадава. Одоборкај баро од джехенеми, бувло, хор. Со вакеро Ресуле алейхи селам, дикен, најбаро нешто со ша мари јакте дикелтано моментално, окамте месечина. Огромната не. Када дикајда ки телевизија, астрологија или и НАСА, например, сар претумачинела меѓу буќа, дикај дека окамитано нешто огромно со Аллахи субханаху ва таала створинга, али месечина и нешто огромно со Аллахи субханаху ва таала створинга. О Ресули салаллаху алейхи ва салем вакерала дека дуј небеска топке окам тај месечина
Ко джехенеми ковенсар дуј тикне вулкани. Ше те замислим на кава? Кобор бароко вело джехенем. Окам. И астрологија нашито пишинел, адва чудо, савојтано окам. Освари овитано век вулкани ко джехенеми ковал. Аллах те смилунил пишала меки, ја Раб. Поставинела пепучи бадали од джехенеми силе степенија. Од джехенеми силе степенија. Од дженети да исто и силе степени ке да кавати кера лафтаро дженети, а те да ка спомнина. Ама интересно и кера керела пелафета ростепенија, интересно и тано о начин та ростепенување е дженетесиро и ме джехенемесиро. О степенјата ро джехенеми почминено пе упрал. Па джална нателе, значи тариек казна, емса полошно джала джико дно, ко те на небе ке излаз. А додека ко дженнет, о степење почминена обратно. Почминената ротикно, емса со джаја наопреса и пошукар ем пошукар. Аллах те смилуј, нелпе, те поправинама ростајне. Поставинала пе пучиво дали од джехенеми сили удара. Од джехенеми сили удара. Забележнала ли дека Аллах субханаху ва таала спомнела неко Кураники сурет Ал-Хиџр дека од джехенеми и сили ефтака пие. Кој себе преводе каракен, врата, капија, али мислела пе удар, мислела пе. Дженела ли светано интересно ке да спомнела пе удара ко джехенеми. Дека Аллах на не хоризонтално са ракана мен со кере. Него напротив, удара ко джехенеми тано вертикално. Удар, јек степени, удар, степени, удар, степени. Значи агјарте джал, и металата не ефта удара са со вакерала меѓу Алија ибн Абу Талиб, која со пренесената во Ресуле алейхиссалам дека удара е джехенемесрета не, ефта ма железната не. Емот кога перел пе јек степени, тој јек спратите вакерав, овише панлјола. Мук со панлјола да ва удара, него појачимитано панда со дуј баре железна стубија, па дури и топлотата ро джехенеми осетинела пе удара, па дури да такјовена стубија кола со кајрена удара. Имаману шајтане, фактички машкаро јакга, машкаро дуј удара, тоест тарелален емтелал, ама тарелален ем управда. Па што више, и јак да тарела пе машкара песте. Па ек дивежали нела пе да јак, ко Аллахи. Вакирела и јак, која и теломан де тарелама. Па Аллахи субханаху ва таала динга уздах е ке јакаки. Ке да јек табјола и дуј толела васо. Па ке да ој табјола и телолни лела васо. Исто саре мануша, ке да лаја, ем ке да издишинаја. Кога два принципи, опишиметано дека јагда за тена тарел пе машкар песте. А остановникија осетиненала агјар и казна. Ко претходно дер се спомнигам башо гориво со тавјар керела јагја, со барар керела јак, кога спомнигам дека алватане со вакиро Аллах субханаху ва таала Куран алватано о мануша емо бара. Таро мануша керела пе лафи таро двуличнаке, керела пе таро многу босе, таро неверникја. Ка спомнина после собине манушенгре кола со кувена ко джехенеми саветане, ка спомнинале ама ки глобала латане мануша кола со иринге думо, кола со негиринге Аллахе субханаху ва таала, иринге думо Аллахе са Ресуле са алейхиссалам. Значи непослушно народ.
Со несинала педжи ко бара спомнигам на вако прво дерсе дека дојтане бара коте мануша обожавинге кипен кергиолендар. Споменика кергиолендар. И ми семене пандек мишење дватано интересно со мангалте напоменинавле дека ќе да мисинала пе ко бара делотар улема, значи на сама делотар улема пена дека адвај шајтовел бар ковајтано пенџардо сар сулфур. Сосетано адава себе пи неко борособине. За разлика клавера, барана таблјона сар со таблјола о сулфур. Јектарола особината дека бут сигатева кери таблјола, аква бар, дуито ширини бут непријатно мирис, ковај чачут не станува јарте, кедат хареале, непријатно мирис, дела бут чат дими дела, лепинела пе ко тело е манушија сиро, не озобидла, пазен сари опишиме, лепинела пе ко тело е манушија сиро, ембара керела и јак и температура е јага кири додека таблјола. Субханаллах. Исили полошно нешто, тарелато тело, бара керела и јак, дела непријатно мирис дела, лепинипе ко тело, дела чат, дими, чуро. Субханаллах. Ковајтано понижејна кава, са со вакира Аллах субхана ва таала, а дала мануша кула ковен ку вакири ко джехенем, ковен вакири понижиме, чачутне се побаро понижување на не. Тоа становникот ро джехенеми, а Аллах субхана ва таала упутингјату, дингјату упутство, а тук цело живот акава негерингјан. Керендоје лафи таро джехенеми се тинамакик интересно слушка која отодамно читингјом. Десинала пе ко времето ро владевањето ро јек исламско халифа Палонав Харун ел Рашид. Коле се ро владевање живинела и не песек мануш, ковај не пенџардо машкаро становнике сар делино, сар по-просто јарте мануш. Јек деве, а старгере јек група кола наречена песар паметна, и ми решинена те келем песекале манушеја, Пучиндој оле кај џаја. Еока вакерел еке џава вакери ко джехеннем. Ка пученле сар вакери џаја ко джехеннем. А вакери ме џава ваки стално вакери ко джехеннем е џава. Епа пуч вакери дали се даре јак. Аква прифатинга, аква пучива вакири, када каджа вакири ко джехенеми, мека пучав дали сире јак. Те саритно, иринела пекава дилино мануш, ем повторно аке исто групата ракла паметна. Ем кава керен и сој си вакери, пучљани вакери дали ко джехенеми си јак. Кава керел, абе ме диклома дари стражарја некола, пучлюмнен вакири дали си јак, ола пењемање вакири јак на неко джехенем. Сар вакири на не. Па вакири на не. Па сар вакири ола вакири кад харале манушен вакири. Па оја вакири мера пучлюм вакири стражарен. Амо стражарја вакирге ко джехенеми јак на не. Али мануша сара вена. Помари јак, пеа нена, пеа пиравена. Интересно хикаја, меѓутим бути поучно е пучибаја када пучела пе. Дали и сита типа, ем савота типајтано ко джехенеми, дали си чуро, дали си пани ко джехенем. Вакири Аллах субхана ва таала ко Кур'ани адала бибахтале. Адала бибахтале. Кој тај надала бибахтале?
Адалајтане мануша кола ковен фырдимева кери ки таблярди як. Ем ковелен прекеравдо пани. Ко буквално смисла прекеравдо пани. Ем ковен вакери ко сенкетаро чуро дим. Ко сенкетаро чуро. Олај би бахтале. Нихен Аллах субханаху ва таала спомнинела менге нешто теку Курани. Спомнинела менге татипа, як, пани, дим. Сој потребно баш ој карахатлы кој ќе мануше сроке дујнаја, требала ли се шужи сенка? Требала ли се шудро пани? Им требала ке не со путек шужи тати бавлал, ја те нежно. Ко джехенеми сакава и се, са. Ама на не ладовина ке деа бавлал са со си ке дујнаја. Него напротив, Аллах ја обекинела бавлал джехенемесири, која и тани пенџарди сар паланав есему. Бавлал или ваздух од джехенемесиро. Кова и се вепи само те табјар керел панда повише јак, им те колта два тати патар јак. Место шудро пани, Аллах субханаху ва таала джехенемлиенге кадел керавдо или пасар сова керна прекеравдо, пани кова кергјола, а два коленге нудиме. Мануше се сојтано потребно ке дујна шужи ладовина, ко джехенеми место ладовина и ситу чуро. Се сова керела Расули алейхи салам, ко джехенеми када кат хаблјоли јак, ој ка створинел да вакирем чуро ко 3 гранке, као вол. Ема два делиба таро гранке, као вол сар чуро, сар сенка, као вол е джехенемлиенге. Мукен само со као вол тумен чуро, значи гушинена тумен. Него акери плюс искре ка фордела, о искре лакере баре као вен, сар е кула, или па сар со вакерна ек дело тар улема, као вен сар о камиле, баре, е савки искре, као вен ко джехенеми. Субханаллах. О самото кери балафи, мануше дарави. А када се ти нама со вакерела од Джибрил алейхи салам, Аллах, кој год ка шунел баш од джехенеми, ка родил никад те накуфалолесте. Во време похари джала, а мен иншала кој бадетињам, уручињам. Довај ко Аллах субханаху ва таала те дилтуме свако шукари пасарки дујна ја јарем ко ахирет. Довај ко Аллах субханаху ва таала те укабулини, амар уручи, амар ибадет. Довај ко Аллах субханаху ва таала те деламе састипа, вестипа. Те деламе на себе ко хер. Довај ко Аллах субханаху ва таала те дуракереламе на свако билачи па свако пари па. Довај ко Аллах. Кај гота аракховена муслимани. Аллах субханаху ва таала мате маукел мазуни ленгере кера хајбаја, пибаја, асајбаја. Кусаво год дело у муслимани е сирине со мусибети, довај ко Аллах субханаху ва таала те си дел лендаракава парипа. Затешајте локјари ленге емакво уручи. Аллах те аракел тумен. Те дел тумен свако шукари пасарки дујнаем ге ахирет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.